तय दस माघ 1 गते खुनु नेवातेस घ चाकु सनु नख हनी ठो नख खुनु छेया थाकुली नकी पाखे छेज तेत चसुपाले याग जाकी उतु चिकन तया सुवा बिगुयै थुनख खुनु घ चाकु हामो ग्वारा तौला तरुल सन्या नया निब्ले चोना मक पाके गुयै उकि थुनख या त घ चाकु सनु न थागु ख घ चाकु सनु चिक्ला बोले लागुली चाकु नया ठोक्नु चिक बुल थासा चिक मे तागत बि थैको थापुलु थोकुनु गुलिस्या थ पित्रिया नाम पुरै तेत शिरा दान यागु चलन दुसा गुलिस्या पवित्र तीर्थ या खुशी दोबाने वना मोल हु वनेको चलन दु अथे थोकुनु थारु जाति व मग जाति तेस मागी थका हनिसा किराती धर्मावलम्बी तेस यल सम्बत कथ हनेगु या